大家平安，Java tuswa kajam-jaman, nama kajinana sulivat. Saka tuswa kajam-jaman, aurita supina kainwa tsumas, imazay tua senai tua tsumas, imazay tua taidai saka tapuro saka shiva sulatan, imazay tua itakaran pacu 50 kato unama karan. 诗篇119篇1至56节。Tuswa kajam-jaman aurita supina kainwa tsumas, nekano siniwichika kina tsarisanan, o saka rado otayo ichorita supin, lakwa aichu imaza tu aurita kituluin atala pazangaran, imaza ito aro akaran, saka kikusupin icho itakaran na imaza ito aro akaran sinipadazika tina tsuma tina mapola tuswa kajam-jaman, tuswa kini adavan。诗篇119篇8节，我要遵守你的法律，求你别丢弃我，求你别丢弃我。Sinaya tantin tutsokan jaman-jaman. Uri pasu swaken sakamaya tuamana so padazakat. Kiawaken tan sunaku cemas, maya beneri saken, aicu kainwa cemas. Ifinci kimazai tua诗篇119篇的8节。Tuswa kajam-jaman asini putarwan tianutin，上帝不离不弃。我们必须很小心谨慎地看待圣经的教导。有时候有人会告诉我们，只要好好遵守圣经的教导，上帝就会赐福我们。这样的说法很容易让人陷入自以为是，可以靠行为得救的陷阱。上帝是信实的，他的恩典早已赏赐给我们。我们不是靠着遵守圣经的教导求取恩典。遵行上帝的道是让自己不做坏事，能走在上帝公正的道路上。即使我们实践了圣经的教导，仍要抱着感恩的心，因为那是上帝对我们不离不弃，我们才能安稳地走在他的道路上。Sinaya tantin tutsokan jaman-jaman. Uri pasusucin tuamana pazazikaten no tseman, lekatina tesario, lekatina veka kipusensengan tuana semavara sensengan, sakana makai tinana pakazwa tuana mapasitana jaran, saka latina na pasusu amapolat, ayatua 上帝对我们不离不弃。Sikana makai tinana sulivata, makazwa tuamana pintana jaran no semas, ayakana pasamarau tianutina mapolat. Saka tuswa kajam-jaman sini pakin menamitanutina mapolat. 我愿意遵守圣经的教导吗？若愿意，是因为想要得到更多来自上帝的赐福吗？还是因为知道上帝不离不弃，让我愿意继续走在真理的道路上呢？Sinaya tantin tuswa kajam-jaman asini pakin menamitanutina mapolat, saka kainuli。主上帝，我知道你早已拯救我，是你对我不离不弃，才使我可以走在真理的道路上，为你做见证。愿你继续引领我，让我遵守你的话，安稳走在你的道路上。奉主名求，阿们。Mali tuswa kajam-jaman, dikiki tecuaca sinupu kainwa tsemas, kinupasuni nanga gemalu, aicu imaza tua 诗篇119篇的1节到56节，ayakana pasamarau saka latinana suliva tuswa kini adavan。大家平安。